tibuja awo umaze kumva iyi video biraza kutuvuna bimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda nukwitegura niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Hari video ndakoze yitwa ngo ati Paul Kagame yoba ari umuntu mubi. Genda uyumvirize ngaho muri link izobiri hasi. Ego wati abanyarwanda umunyarwanda aherereye hose yitegure ngo kugirana